Hello, very good evening. Welcome to MANUNG HUTNA mayam punong putara mukchage. Thama mapung phagre haukiba tarik tara humdoini megi tarik tara humdoida kojim kolen gi ambush ki matung tarak ba masi retaliation amo ina cookie gi Miyoi singna cookie lalhobo sing amari illegal immigrants hairiba adumba khoi jati ne hairiba miyoi sing gi maraktage naga gi miyoi sing fazal bogi wa haudage naga na muk makha tar phadok phajin dobi wafam laibane aduna hajik phadok phajin gi wafam si totally hajik si pungoi loir matungda haukiba tarik tara yumsa gaisa numit asida naga miyoi taruk ki asiba hakchang oina phangibane aduna ningjang boya sigi mamangda tarik mapan JUN की तारीख मापन दा फाजिन क्रिबा कुकी की मियोई सिंग मियोई तरा मरी सी कुकी की मियोई सिंग दा अपन मोई न सिनकी बनी टेक टेकाई दना हाइर मियोई सिंग सिना अनायक अमत याहुन दना अदु मरुगी सेम अकोई another next day दा मरुगी महुता असीबा हकचांग ओइना असीबा हकचांग ओइना फंगे हाइबगी अहोदगी हजिक फावबा असीबा हकचांग सिंग पोस्टमार्टम तौग्र मतुंगदा असीबा हकचांग सिंग लौदना लैरिबने अदु लुरी वाफुंग दे हजिक से लैगिद्रबा अदुंबा म्यूट मिने अमरी अमना तमथीना हाथ खरबा नागा तरु की मखोई ओइबा हजिक जस्टिफिकेशन सरकार की माइकेरी लेंगा की माइकेरी अमरी लाइबा कोई लो एनफोर्सिंग एजेंसी हारिबा मयाम सिगी माइकेरी की मखोई जस्टिस से करी करम मखल की जस्टिस फंगदौरिबनो हाइबो हंगसिने अदुना हजिकी ओइबा फिबम सिदा लाइबा कुकी अमदी नागा सिंगी मरक्ता रिटालिएशन तवई वफम सि यामना का हेना लाइरी अदुना ngarangsु कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लाइबा लंका की कोई मरोइना नागा ताबु खुलसिंगदा कुकी टेररिस्ट कांगुना अटैक तोक्सलकपगी अदुगी वफम लाइरे अदुना हाइबा अटैक सिदा मसिदैदा कोई विलेज वॉलंटियर सिंगना मखुत हनबदगी लाइबा कुकी की मियोइ सिंग कुकी लालो के आरे की मियोइ सिबगी वफम बुग लाइरे इवन हुई फाव हातु थममे हाइबी वफम लाइरी कुकी मियोइ सिंगना अदुना हजिक जस्टिस की मतंग लाखो मतमदा हजिक मणिपुर गवर्नमेंट ना करम लेवल फाव जस्टिस पीबो गमगदौरिबनो ngasi फाव मणिपुर की मिसी मिना अमरी कोई मियोइ मयाम खक मांगिबसे ngasi फाव जस्टिस फंग्रबरा कोई मणिपुर की प्रजा सिंगदा अदुबो हजिकी मियोइ तरुक सिगी मतंग सि लाखो मतमजिदा हजिक नागा की कम्युनिटी की माइकेरी की करी करम एक्शन अमरी करीबा कोई लेगा की माइकेदा करी चेक्शन धौरांग नत्रगा लैरिबा कोई की मियोइ हजिक सीना फंगिबसिगी दमकता करी तौबा गमगदौरि अदुगा मरोइना निंगसंबो याबा अमना लैरिबा नागा कम्युनिटी सिंगी माइकेदगी हदक कुकी मियोइ तरागा मरी हजिक हिंग न पिथोकिबा अमदी मखोइदा असोपन अटेका अमदा यावद पिथोकी मतमदा नागागी कम्युनिटी माइकेदगी पेनबगी अमना अचौबो खोलाउ लाबगी वफम लै इवन यूएनसी यूनाइटेड नागा काउंसिल अमदी लैरिबा कोइगी कुकीगी मरी लैनबा कोइगी हजिक लैरिबा एपेक्स बॉडी सिंगी ऑर्गेनाइजेशन सिंग द थोमजलगा थुगाइबगी वफम बुलै नागा कम्युनिटी की प्रजा सिंग द पेनदबगी अचौबो वहांग अमखक लैरि सिगी मदकदा हजिक मणिपुर गवर्नमेंट न कई करम लेवल फावबा हजिक जस्टिफिकेशन पीगदौरि हजिक जस्टिफिकेशन जी प्रजा मयामना थाजगदौरिब्रा करम नियम नत्रगा यामना कोई ट्रांसपेरेंसी ओइबो मोंग तौबो गमगदौरिब्रा लैंगा की माइकेदगी हाइबो वांगसिने सो ngasi topic justice for 6 naga crime without punishment so I welcome Oja Michael Lamjathang Thadou Leader Michael a very good evening welcome to Manung HUTNA taramukchage Oja Maibon Phaomei President Zeliangrong United Committee Manipur ZUCM and last but not least joining us too Oja Nando Luwang social activist so I welcome all the guests on Manung HUTNA justice for 6 naga crime without punishment I anbasi randomly I Ojanando da adum laksarge anana Ojanando hajik oiriba fibam si koigi kanglup hajik naina amaga hajik se yam achoba escalation ni lairiba hana meitei ga cookie ga lairaba je hajik cookie ga naga ga hajik achoba mayonam khakta lai hajik aduna politically yeng matam da su hairiba irang si masi politically masi daida koigi influence lairiba irang ma oibra haibagi wahang sine aduga miyoi myam khak thadokhiba अटेकाय अमरी असिना यावदना थादोखिबदा नागा कम्युनिटी माइकेट की पेनदबगी अचौ वहांग अमखकसु लैरे अदुना हजिक सीरगा फंगे थादोखरबा नुमित तुमकी हेक मथंगी ओलकप इवनिंग दा पुंग अहुम स्वाइदगी फंगबा हौबदुना पुंग मरी स्वाइबा हौदा मियोइ तरुक सिगी असि बागचांग लोइनमक यामना फिबम चादा मोंग फंगबे वफम लैरे अदुना लाइव वफम दे हजिक नागा तरुक लैखिदबगी वफम से मणिपुर लेंगा की माइकेरेगे यामना ट्रांसपेरेंट ओइबा अदुंबा जस्टिफाइड तौगदोरिब्रा नत्रगना हजिक पॉलिटिकली हजिक हाइदोकबा यादबा खुमजनबगी हेन मरु ओइबगी मतमम खक्ता हजिक सरकार की माइकेरेगे लैरिबा हजिक मियोइ तरुक सिगी अदुम मखोई जस्टिफिकेशन फंगदना लोशन गेदोरा हान ममांग दा नमजन गिबा केस पेंडिंग मैम खक लैबा अदुम ना हाइबो वहांग जने स्वाइवाइ जे हमिनसी अखोई की
yam tam thiba mi hat duga madugi tam yam min he yeng banungai ta bata banungai ta mo mo oi se masi government gi hobudigi dum fail ora bani government na hobudi dum khanga bane ba khangna sigi phibam se dum yo gra bane adu dana makoi taruki justice phangba ba se masi ai ranai we ba wakhalon dai thajati government na adu magi justice ama pi ba ngamoi aduga ngamdi mi phar gani justice pi doise justice asi kogi yam sathiba heinous crime mugi madugi mara leibising do phar kanda achumba du miyam da phangan bai bese akogi government na yam da first mi pha culprit chung hana pha gadam ne ba culprit tu phar kanda culprit tu da pi ga da ba penalty gi chang du di court lepa kanda kado godi ko ke ha ga lepa kanda justice ko na phangdoi ne ba government gi wakhalon da mi phaning bagi wakhalon yok de ba mi pha bagi mogi da thongna leitre career leitre ba haidi pha ga do mi loi tak pi ra bani ko si paro habi government na thi bada wa ga do pot mayam do madu loina ke taw rabane ba mayam na hai rabane ba ada masida moina government na hujiki justice people lai ba justice people du di amuk khitang bu secondary de lai first da lai se mi ji phadri ba mi pha na ba ju si NIA da thigat ga ju NIA na thigat ka da ba chang ga da masak thigat ka do phang ka do pot do ha na mayam na hai re ba NIA thigat ko do si kanana thodok du kanana kamai to bono kamai pha bono kanana hat bono karai de phumi karai de langthui hai bu ne hai du je ko chawrak po je ko kanana pha bono kana seni ji thigat ba ho do adu di mi na hana khoi gi yang mai gi na ga parja sing du na hai re ba si pha da si chen na bani si to ni khu do mi na phajan thil le ko maming matha phajan pi re ba go mi na pha de pha ba gi wa pham ju lai da ba ma le ko ji ba gi wei ba da adu du na justice mi pha da ga justice kai di phang doi no ba justice ab mi pha ma tung thok ko pot ne ba aduna mi pha bi wafam ji government hu ji yauk de ba moi da masa da yauk de ba aduna moi taruki naga taruki justice phangna ba hona ba da government adu gi keno ma leitre haining ba moi da madu da active poitre ma number 2 naga gi organization sing sina justice phangna ba kaya bo illage ba kaya yam na pick up tawrage ba trong lo bida ngang ani bom pokai bida bom caption da sigi ba adu matung da amuk akoi gi naha ahum mama nipa ahum mama amuk CRP wi kem da sang ba sigi ba gi ihok du madu gi scale do yango ihok du kallamina mayam lup mayam na Manipur gi lei lup mayam din patna pukhal amina lup tu gi scale du phajal wang wa national media da national mal akoi gi India gi miyam da khang da malem gi prithvi miyam da khang laga adu gumba kuki jo hai ga dra kana ta mara lebe jing du gi maran jing do adu yam patna khang na ba khona re ba thabak to ba proprietor ka ta re ko adu mayam khanda adu mai to da jiri bam gi jagura ro thok da su patna yam satina mayam na pukhal laga yam na thak ni ga Manipur ji ni laga adu gumba mara lebe mayam du gi phattaba sathiba mioi ba gi lichat na taba man ba mayam do adu maleng gi mayam na khangan baduna adu khangal li ne ba amugi asu adu phoba gi justice tu ji karai da lady ka do adu ba thiket ba gi chang da karai ka do gam no khang da lady ne ba aduna hoji gi naga taru gi sidi naga gi organization sing na karai ba adu gi kino do karai ba pukhala ige ba I ho do memorandum pire che ire phajai akoi gi UNC na kaina tha dana 24 hour gi shutdown lam tawre ko shutdown to 24 hour gi shutdown tawre adu gi matung da akoi gi moina kino gi chart of demand khara tawraga akoi pisale madada moina mapung da harisi nemcha gi bian deputy CM de lokho ko aduga kino jing di akoi gi kino ji atopa marale ba mi khara pharo kholo hai ba khopa khara sidane ba marwai leise aduga su du e progress to hai bane ba si da yaw hore si bi gre ba loi khange ba du di makha ta ba kari follow up action du kyam kan illige ba aduna naga gi organization mayam na kanna ilakpa ma justice phangna kanna pukula pam change akoi justice phangya ta mioi taruk naga gi mioi taruk yam tam thina mioi bi lisat na ta ba mong da chathagi ba do adu ba koki gi gampu je terrorism chathagi ba do adu ani su ba government na haining bam change ba ani si loina ma khara wat ba dong tawre ba government na active poidre hiram chida government na mi phaning ba khoning ba leitre NIA sinagre ha ga mo yusa khare NIA yu case mayam mama su le mina mo gi men power walam da ba na traga thabak si iman manar pa Manipur swai da pakthok thok lak ba na go moi du chu khara kari monotolos wa ba ga da hanjan to bi talak pa ha ga da kanom moi du kan form ba go adu duma leiram mani adu ga ani adu ga khujigi naga gi lup sing na su masi gi inkhal na kholtana chang ji am wa le ba het asiba porpon numit jenim sa leiba numit tu da di ekta mayam na tobu mayam praja mayam gi saw ba khochon no mayam na even jenim sunung da pien da ba phongdoi do adu da di nongala ga di ihok yam kalak kadana Manipur mayam na khalam ba mayam du akoi gi naga ga cho lup sing sina adu gi ihok du gi bol du phajana pukhal prep gi chang du wat khibra ke no khangdre ba hoji ihok si ire leite ba chi da kai da akoi gi social media da khara ngangna ba tong na ba natana akan bi ihok leite ba aduna government na ju swan da madu gi yam seriousness se khara wat pai khodam le aduna justice se
mamang tu cuma am thok re dana sumi thok je aduna justice ai wakan dadi phangbadi oheningi aduga government gi tawri ba mong to this one da nagagi CSO mayam na tawri ba mong sidadi magi movement khara wat pasina di ai di khatang justice khatang ai wakan da ai gi ranai we observation da ai justice khara thap lai gare sumbam phangwai haning de ko adudi mi ne het lak timna pangai hai basu nungai te aduga ai wakan da di khatang justice phangba hai basu khatang thap na le nei mai tamjani ngam be rong zan adu mu oire aduga mamang da maitei myam khak faraga kidnap taw gi ba aduga hat ki ba tamthina khoi jiri gi thodok tongan ba hajik trongraw gi wafam leire aduga angang ni pim chanu pam sam myam mang gi ngasi fawa identify the raga high perpetrator sing the power pun we wafam amta leite justification gi wafam jima totally fail oi ba chamana leire habidare aduna hojik naga taruk ki matang jida mung lak matam naga taruk se hojik makoi gi leyo mari leina bajing ji fa ngam godori bra aduga फादा बतारगना हजिक मखाताबा अखोई नागा कम्युनिटी की माइके की करी तवरगदी नत्रगना हजिक अखोई लाइव कम्युनिटी लीडर्स की माइके की करी तबुम थोके आबगे एरिया दुमा लेरे अदुगा हजिक मरोइन हजिक लाचनिंग मेन ओबे एरिया जे हजिक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नत्रगा पॉलिटिकल लीडरशिप सी टोटली हजिक से मणिपुर की ओरिबा सिचुएशन जिदा कोलैप्स ओइरे हाइबगी मसी चपचाबा वाफम जे थंबा यारब्रा नत्रगना हजिक से लैंगा की माइके की होनरी हाइबसे फॉर द लास्ट अखोई चही ओहुम जे होनरगा दुम लाकपने अदु ngasiba mai pakom ta udaba aduna hajik law enforcing agency amadi akoi political leadership singi matang jira kari akoi gi kenogi law and order gi collapse for pon natte mi law and order sin leita bane ba sungching de sungai leitre ba sum mapang sondara bagan nata ba ching de leita ba kuire ba aduna manipur gi chief minister se beli gi oina chief minister wei bi bhap da dum leijare masana so aduna mapang de kenogi niti ayog ki kenoga conference ami yor bodaga akoi imphal da shanti yam lekhale ga haidana karigina ga magi imphal valley so manipur tampak sida di shanti lebda adugi bhabda uramgane ba masasi yogdre ba chief minister wei bodagi chuchampur ma manipur gi chief minister wei gi bida chuchampur yogida ba chief minister si ma so mane ba hoji ba chief minister manipur gi chief minister maching chum thibi ba chuchampur yogida ba chief minister jame ma so mane ba adagi teno panjog de chief minister si masu amane ba ojik loise ad chief minister na manipur gi chief minister amana susam puyog de ba teno panjog de ba mai lengak se karam lengang no ba adugumba aduni da hojik mana hojik masasi akoi gi tampak khak de gi chief minister wei gi phibam de leire ba sini leise adagi hojik masa thab yam chin birang wei ma kai gina ge loan order ngak pa se honorable chief minister je ai adu da wakan changam moi ba department mayam ji gi normal soi to bogi ama soi to biyo na lak pa soi to biyo lak ba se artha mayam han biro ko soi to biyo lak ba mayam je soi to bodane ma department mayam ji gi soi to dia ro mai authority ni mana het ni state ji gi adugi soi to ma department mayam jam pai mi ne ko madu to ri gi ma law and order ji jai sena ba ji sangam do man de ba aduna law and order je ai ching de di leita ba kuire collapse ka na te chulai di tra bane ba adu dana mi gi ching da khoji lei ba problem je akoina madu ngam moi hai jai se ching de gi justice phang bang ngam moi kholoi na hai jai se masi gi adu wa pham du dai di adu yum pham moi je bane Maibon maruina hajik naga mioi taruk si na phangba kuki gi mioi sing na hing na thado khiba sigi marak sida khoi gi prajam yam da pn w of pham khuk su leire aduna hajik sigi matang sida hajik sai gi khoi gi mi pha ba punba perpetrators pha ba makhoi mara leiba khoi gi court ki wild chathaba tabuda bo hajik mamang wang gi khoi na history yeng matam da su Manipur gi oina mi pha mi pun tawbase khoi gi lenga ki maikeri yam wana thoe aduna hajik naga taru gi matang se lenga ki maikeri investigation tor po tam de yam fair and transparent thoi ba adum investigation ma oini an khan bra hajik oi film je aduga another amana point ani lak sage hajik laiba khoi gi naga gi china mayam kha aduk tamthina halaga thador po tam da laiba community ani je naga amadi kuki gi marak ta masigi trust se kamaina sengat pa yani trust se puang mangin lobi bra kamaina kari ba fun thambe अहमद मे 13 थोपद कुकी को लैरोन बाइफल विलेज प्रजा फारग कैनेब सिनखीबी इशूद तरा निपान फारग तरानिथोई थादोग तरुक्तुना हंदक सीना उथोरप मोई कुकी तरामरी थादोखर मतुंगसिदा मसिदा सुम लाप मतमसिदा अखोइना हजि अचुंब पुथोप ngomgजरा नत्रकना मिहापदु फारगा हटखिबा मियामजुबु मियाम ममांग पुथोप ngomgजरा हाइबि क्वेश्चन नि हजिसे मसिदा अखोइना यिंगि याबसे प्रेम मसि पुनम असि
public ki oina miyam ki oina yingba matamdadi Manipur state asi leiba taragadi Manipur state asi state amagi law and order si sapchana maintain tawba law and order si sapchana Manipur state sin pairam bataraba maduragadi hariba 13 de kidnap tawkiba numit adudigi horaga ma hariba phaki parja aduga sinakhiba KNP da sinakhiba miyam si madu Manipur state ta law and order si Manipur state na paibu taragadi nahani ki pharada bane ba masi law and order madu phaba ngamdaba state government gi police masu yauraba maming matha pho piraba magalmai lekai su khunju piraba aduga lomak tak thoraba madu mapunamak asi state government na masi phaba ngamdaba haibisidi Manipur da power leitre na lojare baka state government ya ningom matu indi state amada law and order control to the state subject ni ada center na control to bi ade adubu hojiti Manipur government asigi issue hek thoki bidigi center na law and order pai ki bisi kuire baka pai adugi ne ba hojiko ina hojiko tik wari se aduga government na su madugi the center da kai gumma masi law and order si center na pai kre khalasi mi phang mi pun phong ngamdre moi to right bi dre honorable sim sarajarasu home sarajarasu government haina rajarasu masi mi hat pabu kidnap to khiba miyam sibu aduga asibu punma asibu jiki taruk adubu mi mana jiba mabu hapegi mong da patana tawra phau una khangna jiti mukta leirabni evidence oirabni hygiene monitorabni achum boirabni adigo asigumba phau honorable government honorable chief sir home minister asi singsina government pariba singsina ura phau masigi da masi FIR law khatlaga ado masidi phau daka oi hana pressure piba ngamdaba government haibasidi masidi just chumnagi maming khak thamrabani aduna masigi government sina justice purakani habidi upai leite mamdi law and order leitamni justice purakni hadi law and order control to kan khak da utho kadabni mi fami pu ngamdaba adu asigum lapom tamsida ai masi justice purakke hagidi moi law and order private drasu aina hajinin bidi government pariba state government hojik maming de yosu simsal leirabani maming de yosu home sal leirabani mokhoisina leiba Manipura thoriba problem punma asidi mohina officially home minister da or prime minister da yohumadi daka oiba moina phaba mundarsu problem ni khangam ba mastangeba ekoina media de khangki budu nataba CSO singna memorandum pi budu nataba madu nataba officially government na maji ekhoigi problem si leire asisi leire ekhoina order control to bong ngamdre mi pha pho ngamdre masi mating piu hai oraga su moi center da athu umdamda moi gi cabinet meeting phongira pamoira of government side ki pifam thokpa do pibiraga di justice have to katam su lakani khalle adu mapi dradi hariba pibam legani adu ani shuba poinda prem na hakiba masigumba mi hat thina hatlaba matau asi minungsi khangdana pithokraba adu hojik mukta thamleraba masigumba gi hatlaga leiba Praja sing gi thamoida community anina nagana fauriba yam sentiment yam sokna leiriba asingba urakan hena thamoi sokaba singmum tamsida jati ani gi makta kamaina mo samdam yanabu pukadigi amuga saminna biya ba wakhan manaba purapa ngura haba question ado amta haijege ba ko masi punama asida sum yengmom tamda khariba kuki singa kuki singa masida hariba kuki purap natasu hariba mi tok adubu chap chana hariba kuki gi terrorist ni lawjariba KNP gi presidency matik chana akoi miyam gi government gi law matungina phanba aduga yauriba KNP ki cadre sing aduga lairon by fregi chairman amasung praja rapato pharaga sinaki ba praja sing asi punamo ase mokoi kankhataba tabani kuki moina kuki NP aduga kutu ITLF amasung suspension of operational deriva mayam se madu hariba involvement oriba kuki praja
particular na leron by faida leba KNFP group lega moi business ki masi singsida mohoina kan khat tabida masidi mi hathina hapasidi akoi chatnabada yaroi masi gum masidi akoi support tawroi na cookie gi parjamiam na haiba masangeba madugumba haiba mi la amatam khatada akoi gi kangup ani gi difference lebedo kitang su ko negotiable oiba chamin na yabagi wakhalun kitang phawgeneba aduna tabida asigumba yamna tamthiraba mungda hojiki cookie singna chathariba punamakse cookie sing haiju pulap na to ledibo cookie group hojik ledibo involvement oiba group sina chathabam tamda yengliba civil organization MLA sing anatragana hojik underground sing nin lediba suda lediba punamakna yenglaga lining like songi da maming lediba punamak asina yengna leba taragdi masidi mukhoi ki jati punamak ase menungsi khangdraba aduga mi mo oina lebak asida aduga prithvi asida aduga miyam gi mamangda leira hingliba ekhoi si mi ni na thadraba group ni na miyam recognize to khini bako aduna masi condemn to phangthoi madu phau haina pressure pibida moi singsu yar kan khakda naga na consider katang to ngongni kai go to mi chang chak pamong do le gadi masi samna basi khra wa gani haina idum tadegi okay Michael lakjage Michael aduna maroina handaki oiriba thoiba thodok se nungai da thodok ni tawdo hairiba thodok se masi politically involved to man ba adu mayam chauba khoi gi politicians to gi adu chauba ma mim khoksu dai hadak se maroina UNC da Nagaland gi chief minister aduga sigi Meghalaya gi chief minister even home minister gi maigiri acho pressure mun lak bajena maram oiraga hanak naga tara sigi cookie tara mari thadok pui wafum adum pukhalaki bi wafum lere aduna hajik irang sing sai odan nan do jo haibi gre hajik naga gi maigiri gi irang jam na movement jam na kaina hajik sagalakta gi acho wa khoi gi hajik pajam yam na ure aduna irang se adum tabtha gi dra haibi wafum duni adu lairi ba mi hat mi shi amari mahoina kidnap tawro matung da aduga asuk tamthina halaga langsem gi wafum madi masi line lo ya da achauba khoi crime am khaksu oire tawdu ngasi bo crime tawriba mi sing se punishment pi bi wafum di laite aduna hojik mokta asiba leiriba hokchang family gi maike dadi achauba moi gi awana mayam khak thengarum gani tawdu ngasi bo manipura sidagi hena sathina tamthina hat khaba mi mayam khaksu JC natragana any makoi leiriba organization sing adum yanaraga lotion kharaga ex gracia and amount of rupees 10 lakhs hairaga adum lotion gi wafum le aduna hajik lai wafum di hajik identified aduga perpetrators aduga conviction piba masi gi wafum ji makitang lapna thamaga masi oithokpagi chances su masi adum kharam khai ngamoi oithokadaba mande habi wafum le so now hajiki leiriba asiba changjing family na lawdaba aduga masi gi justice fangdringai da irang sidi adum sagadaga leibe ya ba natamina family na purga chatkhiba matamda hajik nagajing gi maike degi hajik community ki maike degi natraga UNC natraga naga gi apex body singi maike degi hajik se kari step no hajik makoina lokhatum thokbase hojik kidi hobadagi United Naga Council so ahan bada tangtra humdo da phabadu da phaki bagido mi se 28 ne ba naga na detain to ki bado asom side de na to ki bagido kun ne ba kuki ki side ki da so tangtra mari du da kanna negotiation to nara kan sida 15 morning da early 15 morning se sida tramari se hostess do extends to na kreba adubu kuki sai ki di tarup du pithok pangam da bagi maram uduna naga gi site na tramari se detain to raga thambne ba as and when tarup du puthok pakan sida akoi tramari se dum pithok ki hai ba naga gi very clear ne ba Togodobu, Government of India, Government of Manipur na mitarup se kuki sing na hatokre hai bese tangtra manga du dagi 13 dagi du khangi adubu hostess khara leki bani na adu tra mari da adum tora kanjra tra manga se se da kaino pithok na matung si se da missing tarup si se da focus to de vida
hojik hingna lei tramarido moidu oina puthok ningai gi dabang sida kanna muk akan sida public di haidok tabagi maram oiduna public gi rebel revolt khoi su sigi platform si sida adum neinaraga adum laiba aduna takpadudi sarkarna phajana khangi mi tarup se lehi dre highway se the same day 13 May si sida moi khangre ba khangna moina modalities kamaina pithokani dead body du kamaina extends to nagani kanana lauthokani kamaina tokigani haiba se asom gi naga gi parja gi sentiment me am singse yenga kan sida adum delay to ra adum lakhi bane ba marak si sida attack to na ba hatna ba mi adum le ba mi tarup kumba adum hatna ba almost about 6-7 of the both sides tagi adum hatna ba adum le ba. So finally after 29 days attempt dia marak di towi cooking pi Manipur na 30 May da moi gi shutdown du lo tho akan se da first June itself du da Manipur Sarkar ga United Naga Council ga manara ga Home Commissioner ga tora ga yamna chaw na hai tare matrimonial gumba gi toba gi type da mi se tramari se without knowing the status or without giving update about the status of the 6 bodies without any precondition si da pitho kan si da prajagi se saw ba se hen ba gi maram oiduna backfire United Naga Council na phangye ba ena hajining ba point di United Naga Council na su fivam di khangye mi di lehidre hai bidu khangye adubu praja sing du lehidravani hai ba se convey to ba ya da ba fivam da amal le ba adugi point at that point in time United Naga Council na su moina su adum mi di hat pa ya adarabani na tramari di hingna adum le ya na khangrabani na United Naga Council na su pithok pa na phagani ya na khalaga sarkar gi haibe matung ni to khibane ba Okay. adudi tang ani du da if tang amagi handing over exercise to my program batar adi tang ani du da dead body se phangadra haibe se idi yam chauna adum thajai ba. On the other hand, adu yadabi gimaram duna after 7 days on 9th June duda without any publicity Manipur ki police army mayam changsel akan se da moi tramari se lothokhi bane ba pithokhi bane ba adu dagi the very next day si da Manipur government na 450 police and army personnel mayam se deploy to raga moi mi mayam se dead body se recover to ki bane haina. The very next day itself to the hojiki asibagi hakchang mayam se phangye ba. Now question D 15 May 14 May dagi di search and rescue operation kanna chathari haina sarkar na dum hairaga dum lawo mayam sing do drama oina oila leiram bazat ne ba maram di moi di adu su darkar leitre ba det bagi mafam su khangkhre sire hai su khangkhre praja da lauthok tabagi ne ba. Government was moi gi handling do moina khala adi they are applying their best moigi kari wakhan khwaidagi phabado in the interest of the people khala aga asukui na tapna tora kan jida mi tramari su siba yaba gi chang phibam da lebagi maram oiduna akhoina tapthana lakpani haina su justify toramba yai ko sarkar na su. On the other hand si the United Naga Council su pilot tabagi ultimatum pi anira umrak pi adudagi ultimatum matung du da missing case ne sire haiba su khangdri missing case ni haina NIA gi offense makha missing case haiba se leite ba NIA can never accept or central government can never accept a missing case mi mangi haiba si da NIA gi scheduled offense parliament gi ek ki matung ina yaw da bani na hekta paiba yade ba dugi maram oiduna Thawai kuki gida mi ani si hiba gido Mars trahum doidane Mars kunda 7 days do the Bharat Sarkar na Home Minister order to akan NIA da sinare in 1 week sida sinbangam me ba whereas 23rd May da United Naga Council ga Chief Minister unara kan do da missing case NIA da sinare haya to wadabu High Court proceeding do da 4th June do da NIA na koi na che dugumba phangdri haya ba aduna takpa dudi
aduna takpa budi sarkar ki handling of sigi case se ketang technicality su le praja mayam sing se bluff to bune hai be se clearly dum uba phangwa ngame ba duda now adu lawyer kan sida high court na tang tarup da hearing se take up to ra kan sida tension yam na wang khre du da gi ne ba nampu da within next few days da 1-2 days manung sida dead body se sigi case se losin bangam dra badi haina bharat sarkar su Manipur lengak su loi nama pressure tension lebadagi 9 June juda ko after 2-3 days on the third day after the hearing of High Court the hearing matung juda sigi asiba hakchang se puthokhi bane ba adugi arrangement duga extends to body do mitra mari do naga singna akhoi gi do hana status review status bi di naga gi izat leite haina kan na ta kan sida leadership na di khangne ba khang badagi maram oiduna upai leite badagi maning hala kan sida okay si ravadna prajadi will take care haina sigi arrangement se to givene ba si sida high court ki proceeding the fazana reflect to giva do kaino hai tar adi accused high mi sing se NI the sinare hai ravadina Manipur police do formalities loidribani na investigation cam to the vida le bazatla maram di victim gi report to testimonial report to pa kanjada they have identified few accused they don't vai fegi ning thau aduga Manipur rifle personal gi ama adwa mi khara by name da khara thamme ba adu mayam sing ju examine to khi de ba adu henna adu na tak pa du di investigating agency na moi bu kanbra adu dagi maram oiduna adwa gi du kuki gi militant gi dominated area gi maram oiduna adu gi lal hobagi supremo do magi nupi do deputy CM ama oibagi maram oiduna moi se khetang impunity lebra sarkar na moi bu criminals mayam sing bu fazana ngak kaga thambibra haibagi yamna trust deficit haibase praja gi not only to the nagas Manipur praja mayam sing sina hoina trust deficit towards the government haibase thola khreba so say sida hojik UNC na ya humanitarian yes in a very yam chauthok na naga ye pun bagi oina tramari do pitho kan de badi di phangre hojik tension di yam na wange adubu hojik United Naga Council na sumoi gi kaino to pham thok pa charter of the mando declare KNF as terrorist organization ama aduga suspension of operation se aduga abrogate to view ani ko aduga lalhobagi kaino gi supremo magi nupa ma lalhobagi supremo gi nupi do deputy CM sarkar da yaw base som side na law breaker som side na law maker aduga asom side na criminal asom side na kaino obagi maram oina khetang contradictory oye haina moral ground na su sigi se yaroi haina adugi demand resignation or removal haiba demand se United Naga Council na thamgreba aduga moi gi point very clear ne perpetrators may am sing se fazana phabiu haiba sine ba because without the instruction of the high command sigi to hiba pot se kodak to oi haiba se United Naga Council gi site ki digi yamna fazana thamgreba now how far United Naga Council is committed to this charter of demand haiba si sineba hoi investigation budi yamna very clear criminal crime activities leire death should confirm oire the fate of the families as well as the people of Manipur about these 6 missing abducted Naga is very clear they are confirmed dead hojik di sire haiba se confirm phaba phangye ba sigi marom da phataba thodo oi tarba su it's a good news that it is confirmed now NIA investigation chathaki gni ba Manipur sarkar na mogi high court gi report to the hojiki police personnel do ahoina yinga kan sida CDI yinga kan ma pham gi ta de du da to haina defend oina submit to sin khare ba du de gi mayam sing sam ka saw hele ba prima facie oina yamna preliminary si sida suspend to ba khot pa or examine to mohut to da moi se som da tham do krai na kan ba du da adu gi ni mayam ka saw ri se so if you look into it justice it will be a far cry egi opinion the day on the other hand how far United Naga Council na flex to bang amra haibase it will depend in the next future course is that because United Naga Council have been helpless ultimatum pi ani ra umrak pi sire haye adu sire hai na su han det badi su pithok pangamde
Tramari oina muka pithoe moisi adum lower hand sida adum leraga adum lakpa dagi maram oiduna naga gi praja mayam singse saure ba mogi leadership gi matak si sida adai taradi sorry sida koi retaliation gi koi mindset amam di loi leina re hajik se aduna hajik main oina important oi hajik perpetrators mayam je identify tor mo judicially mo koi maran leiba moi charak pi mo thau ta bru natraga na further hajik leiba violence hajik थोलक पे आवाज़ नहीं मसी प्रिवेंट तो बुझी करम बजे है ना वैल्यू इम्पोर्टेंट होई हजिक दी मल्टी प्रोंग ने मल्टी साइमल्टेनियस प्रोसेस ने व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड नहा मयाम साबा की मरम ओइदुना नकनबा कुकी की खोन कइनो की खोन नागा की खोन से अदुम चांसेस ऑफ रिटेलिएशन इज वेरी हाई अदुबदि ग्राउंड लेवल नि ना अदुगी थोदोक सु थोक पयाई दैट amuka kuki na naga ki da attack tausin ba naga na kuki da attack tausin ba adu ki violence hen na cycle of violence adum spread to batara di then violent perpetrators do zati later ba ki baram oidu na if they kill somebody else again adu idi mo su chap cha na dandi dum phangki gani ba so a personal ki view da di violence is not the solution we need to stop this cycle of violence both naga both kuki anybody sigi laman kum na bagi damak ta revenge lo ngai gi damak ta mut lebe tara but so this is not the way forward hajik ki oina di justice ki phangna na bagi damak si sida this is very clear naga gi unc ki demand ki se maram chai this needs to be fazana tofam to eba impartially expedite to ma thau tai ba hajik ki because there are certain evidence that eyewitness very clear ne ba mafam krai da kari puba mem investigation me am sing se fazana tofam to eba yamna innocent oihiba yamna khodo most unfortunate part is trong laubi ki incident ki thodo so report amta leite ba aswaida na khara na maitei bu hat panet sina to hai na dwai na loisin khare ba adu marak sida sigi thodok se muka la kan sida thadou gi ambush la kan sida thadou gi ambush overshadow to re adu hoji ki 14 hostages da confirmed to be 14 hostages mathang ji hoji ki se 6 killings da muka confined to re so there are so many victims who are vying for justice adu ki maram uiduna Manipur government na su this cycle of violence se ka maina muthat kani haibe se khotu mathau taiba now it is very clear moral ground da Manipur praja mayam sing se lalowagi luchingbagi kaino head makok gi nupi du sakara yausil lapani na chahi thama hen na manage to ra kan la kan sida morally mabu resign to bi batara di in the interest of the people of Manipur siri I think praja mayam sing sina impartial investigation sa pangam gadra hai gi su yam na aina di thajai ba but Manipur di du gomba leite ba za nan to pham du adum sustain to ngai gi damakta mi hat ke hai su hat ke to ba gomba gi wakhan le ba India da di train ama accident to consider mi chama chani siradi minister gi maral leiter ba taraba su praja gi sentiment du yinga consider morally ei tok chage hai bene ba asmai na su gumba wakhan je Manipur ri leite ba se khwai di khudung thi ba mane okay so hajik koi gi beyond politics amadi koi leribo ethnic division ga mari leina na mioi taruk ki punchi pe gam nagre aduna si makha da bada koi gi lenga ki maikeri gi concrete hoiba progress am investigation tawa amadi ji identify tawa hariba koi mara leiba chenari ba mioi singse fan hon abada haju phawa for last time si Manipur lengak na kari karam ba thabak chathar ge haiba wang sini amarom da mo lengak na chathari ba du investigation ji public na karai phawa थाजब ngam ge hai wafam jene aruga jik investigation chathari ba aruga justice fangna gi damukda lenga ki mageri honor bisi masi fangna tar ga di masi politically masi accountable ji kana no ge hangba aduba achoba wang ni lai wafam je